Варнарынжы хымыш ялне негісленерінбе икшер шерін белік шул жетірі. Шакпалы болыма халаллаза вырынды халық уял ергелері. Ялын шавра жылне культуры жүрденже балы дұрыш. Уява юнашарды услаба, кивял, шеньял, мачамыш, нурыс тада комбал ялы сенжі хынасем, үті район хулара бұрынаганзем хұтшынчыш. Малданах күлленхеш решиденю даваганзембе яла болыжаганзене тавхуджезембе жисларыш, юрекеве яныратрыш. Юраду башадан салку камала, юраду чирире чухла их поранма. Пызыгахмар ялда халі шырбилік хужалық, візінже шыр шитмеле яғын жин бұрынад. Кішін глассен школы колхоз эшлейд. Хомышын икшір жирімбилік шулхи юбилей еделіне күнді хастарзем документлы фильмда қадырлене. Унда ялын историебе баянхи күншулне тәплін жудатна. Хомышсем чынлазақ палы ендежізімбе мұнашланашы. Візін ежінже аслы бәлю елнезім гына пилік шырытла жин. Контр-адмирал, вице-контрразведчик, шарлючигізем, вунжар аслы офицер, пилік ширавжа, паллы шерешченезембе шыржыв жайынжи мұхтавадивичне үтті батырзем. Паянхи күн киноналардагансем, шавдери илемлілардны. Мүншіндезесен хомыш ялне, шүлден илне тадавызем. Шүлден илне был міндері илемле бір эбунани хышанда курман күмбек. Шавдери хватлы эш туза иртерні. Алы жул ирдеди, шыр жул ирдеди. Ша кино был паллах хомыш историнче юлмалы ябала. Курдымыр, паллашымыр, төліндімір, қалас болады. Пәнхегумбек бұнзан, ялғалық бұрын, вилмеш, ялғалықын малашылығы бұзық. Шидес вақытыра ялда история музея ұшма жұтлашы. Пірреміш экспонацияне ялу явынжех парнелегензем бүлжеш. Пенде тоғыржыр бұн бірмешілкі Симбирскую линчень типография и литография губернского управления дезечер загоны. Вот шагна. Я бы на аппаратов, меньшинство волпиря, сыхлаза волпиря, шаг музея дома ирк падар. Чавашень голарым Валли Алексей Енейкин, Владимир Смирнов.